баъден чӣ гуфтанем? Баланси мо 1267 цента, яъне имрӯз 23 рӯзи торговатсияи мо. Пайдо ку мо имрӯза да кор мекунем. Баланс мода $1321 бояд боша. Значит $120 бояд сверху депозит мон кор кунем. Барои мо дальнейшем шакмон чикор мекунем? Газоват мекунем, чтобы баланси мода ин қадар сум боша бачаҳо ва мерем. Якум сделкаи мо $12 сар мешавад. Пароли дар коримона меёбем ва сделкада медорем. Дар дани ситуация 1 дақиқа тарафи боло медорем. Барои чӣ ки инҷа восходящий канал тренда дани локатсияда чӣ хеле ки мебинем инҷоша обновид кардаге. Барои ҳамун тарафи боло дуромадем. Результати сделкамона якумона аждад мекунем. Оё дуруст дуромадем ё нодуруст маълум мешавад. Максимумона чӣ хеле ки мебинем обновид кардаги нест ва свечаи 5 минутаи моро 3 минуту 46 секундаш мондаги. Результати якум сделкамона мебинем. В случае неудача ман чикор мекунам? 2 ба 2 мекунам. Коэффициенти сделкама яъне 1 баробар зиёд карда сделкада медорам ва максимум 6 дагон да мо медороем. Так что мерем бачаҳо. Имрӯза селмон $1321 бояд дар аккаунти мо боша. Так что боварӣ дорам ки мақсади гап имрӯз бо осонтар мешавад. Бо як мақсади гап цели худмонда наздиктар мерасем. Результати якум сделкаи мона 54321 монд. Чӣ хеле ки мебинем ай пара валюта плюс мона гирифтем ва дар инҷа медорем якум сделкамона плюс кати ҳисоб мекунем ва дальнейшем шакмон чикор мешавад? Параллелиш мекунем. Инҷа да медороем 1 дақиқа боло медороем. Лекин ма ошибка кардем. Пиздец. Хай бигӯен да дар куҷо акаи Умартон ошибка кард. Мақсади гап чизе менависем бинависем. Бояд ошибкаро исправит кунам. Ошибка кардам. Якум сделка гузашт. Ман барои чӣ дим дагон да дуромадам? Ман худам намедонам. Барои чӣ ки якум сделкаи мо чӣ хеле ки медонед ба плюс ба анҷом расидина. Лекин бо мо 1 баробар зиёд кардам дуромадам. Анам хеле ошибкаро бояд мо вовремя исправит кунем. И сделкаамон нагзара, получается мо уже барои я ошибка уже дим дагон да мепарем. Ин сделкаамон нагзашт, ошибкаи худмон буд ва ин дагон да омадем расидем мо. Фаҳмиди я ошибка. Валютный параллелиш мекунем. Дар инҷа пробой шуд. Дар кор нест. Дальнейшем шакмона кофта ёфта сделкада медороем. Дани ситуация да 1 бор 5 минуташа нигоҳ мекунам. Чӣ гап рафтестай ва дальше мерем бо дани локатсияда 1 дақиқа поён медорам. Ва аждад мекунем. В случае нагзаштан бо 1 баробар зиёд карда бо куҷо медорам? Тарафи поён медорам. Получается ва сделкамона отметить кардем. То что нагзашт. Дальнейшем шак. Айнами максимум 1 дақиқа поён. Пробой ки шуд. Тоинам ҷаро омада метавонад. Мақсад худтон дидед, я ошибка то киҷоро оварда расонда метавонад. 2 та нагзашт ва ин 3 май. Результати мо аждад мекунем. Постараться кунам агар ҳози ҳами свеча бучава дар ҷаи постараться кунам гепи боло бута максимумшо обновид кунам. И сделкаи мо ба минус ба анҷом мерасад. Агар геп ниш нешава и яъне плюси ма мешава. Сделкаи мо чӣ хеле ки мебинем ба плюс ба анҷом расид ва анака ошибка дига кардан дар кор нест.
изначальный депозит мефроем 1 дақиқа тараф поён медорам. ҳамин валидни парада ба тамом парара ба дии алиш мекунем. Якам сделкаи мо ба -5 анҷом расид. Дальше уже дуюм сделкада мерем. максимум авдоид кард барои ҳамон тараф поён омадам. Мақсади гап пробой кардан метонавуд, бояд накунам, барои чӣ ки дани ситуатсия чӣ хеле ки мебинем локатсияра дар инҷа разворот шудаги омадаги дани нижни ва ин пастаратсия кардаги пробида нашудаги дуюм ситуатсия инеҷа сеюм ситуатсия инеҷа ки ҳозир мешава мақсад разворот чорум ситуатсия мешава. Барои ҳамон тараф поён омадем ва результатша мебинем чӣ гап мешава. 30 секунд мондагиай свечаи моро ва перед последним свечаи мо яъне слабости направлениеро нишон дод. панҷ чор се д як нол плюси худмона гирифтем. изначальный депозит ҳалаки парара бояд алиш кунем, дар як пара зависат накунем. дани локатсия дар 1 дақиқа боло медорам. Да секунди вақти мо мондаги 8 секунди свеча, яъне ҳамин свечаи мо қатъи ҳамин вақти гирифтагимон ровни свеча дар ҷои буча дар онҷа сделкаи мо буд мешавад. Чӣ хеле ки мебинем плюс мона гирифтем ва дар шак мона мемонем. чанд сум кор кунам 1321 бояд кор кунем. муқайгаш намондай параро алиш мекунем. дани ситуатсия дани локатсияда боло омадан дар кораи поёне. в случаи пробои ҳамин калидор агар ки бишава баъд мо чӣ кор мекунем? Парара алиш мекунем. Я баробар зиёд мекунем.
1 секунды охир дадидем. Ман худам даже боварӣ надоштам ки вақт мерасад. Лекин гузашт. Чётки бад. Ва иҷа уже зиёд карданам дар кор нест. Параллелиш мекунем. 1 дақиқа поён. результати сделкамонро ждат мекунем ва бо дальнейшем шаги худмона мақсади гап мебинем чӣ кор кардан дар кора. Агар биёед ин калидор максимумро обновид кунам, ман иҷа просто так ира зиёд мекунам, медарам як направление поён. барои ҳамин шуморо метавонед чикор кунед направление поён. вақте ки сари шумо як направлениеро анализ мекунад, шумо бояд ҳамон направление бидроед. Менитонам мақсади гап вообще алиш накунед. результати сделкамонам ба плюс ба анҷом расид. Дальнейшем шагмона мерем дар ягон параега мерем. дар ҷои 1 дақиқа поён медарам. хитон бигӯем ки мақсад барои чӣ ман поён омадам дар инҷа боло не. комментарияда обязательно бинависед. результати сделкамонам ба плюс ба анҷом расид. дальнейшем шаг параллелиш мекунем. یک دقیقه پایان میدارم. Волатильность ждалики гап надорум ман. А шумо чӣ бачаҳои ёш подписаться кунен, лайкаи хотир набурен. Скоро иншалло дар ҷа стримои бемаъне мешавад. Мақсади гап обучающий формат ман пастараса мекунам шумо да ёд битам ҳама чира айнол то максимум ша. Барои ҳамин поддержка кунен. 1000 плюс подписчики шудем. Уже ман дар YouTube стрим кардан метавонам. Яъне бо может быть стримода различные коро бикунем. Барои ҳамун обратный связь битен. Мақсади гап контенти мощный кунем мо барои шуморо. Ин сделкамон бигзарад, цели имрӯзаи мо тамом мешавад ва мақсади гап фақат газоват кунен, боварӣ дар хитон дошта бошен ва дар направление ки кор мекунен ҳама вақт боварӣ дар хитон дошта бошен. Ин сделкаи моро ба плюс ба анҷом расид. Ин сделкаи дидангии мо буд. Мақсади гап и имрӯза сделкаом. Так что чӣ гуфтем, баланси мо уже $1323. Дальше уже бо мо на шаг впереди паридем. Пага насиб иншалло бояд аккаунти мо до $1453 боша. Чӣ хеле ки мебинем $1453 боша ва пагаш ҳам хел. Дальше ҳам хел рафтан мегирем. Бо дастгирии шумо, ай шумо толка поддержка. Понятное дело, ҳозир ман агар фора ин баланс ҳозир мегирем, да ҳамин видео $2000 мекунам. Лекин ман цели мондагии худам намефорам баромадан, ҳамин тиха медлина, чтобы ҳамун цел да бирам бирасам. Так что чӣ гуфтанем, лайк, комментарияро аётон набурорен. Дар панои Аллоҳ.